I pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati kako napraviti taj čuveni thumbnail koji ja koristim. Izvinjam se na moj desktopu koji je tako lep za gledanje, onako šalim se ruženje, ali nema veze. Kao što ste vidjeli moje thumbnailove, možda mi sad otvoreno pokažem. Uglavnom, evo, treba će vam 3 neke slike. Obavezna vam je pozivna, znači možete koju god vi želite, ali evo ja preferiram ovu kao spiralu. Zatim, ako snimate Gmod, uzet ćete ikonicu Gmoda, ako snimate Counter Strike, ikonicu Counter Strike, znači zaista šta snimate. I uzmete nekog lika iz igre, tako ja radim. E sad, krenut ćemo tako što ćemo otići u Photoshop. Evo vidite na primjer kako izgleda jedan od banera, od ovih thumbnailova, tako da ovo ćemo da isključimo sve, to nam ne treba. Idemo, file new, samo malo. File new, evo da vratim. I ovdje će sajte bude 1280 x 720 i da bude transparent, evo ga, transparent. Idete ok i dobili ste ovo. Sada ćete da prebacite ovu pozadinu ovdje. Ako želite ovu pozadinu, samo kucite spiral background na internetu. Držite shift i ovako povećavate dok ne pređe ceo ekran. I sad ovaj centar možete da pozirate kao da bude u centru, ali meni je već u centru. Idete space i evo ga, sad imamo pozadinu. Zatim će nam trebati da kliknemo novi layer, ovdje kliknete da bi dodali layer. Prebacimo, ukoliko vam je slika ima ovu belu pozadinu, onda je samo prevučete u Photoshop ovdje gore. Ako nema pozadinu, odmah ovdje sajt. Vidite, na primjer moramo ovo belo da isečemo, da nema tog belog. Kliknut ćete 2 puta ovdje da se otključa. Zatim uzmete Magic Wand tool, evo ovdje, i kliknete u belo. Izaći ćemo ovako, kliknete samo dugme delete i vidite, tako ćemo na sve strane. Boom. Ako nemate dugme delete, idete desni klik, pa delete, samo da ga nađem. Delete, tu je negdje, može mi sada da nađem, evo ga. I kad ste to radili, samo idete ovako ovom toolom i samo kopirate. Kopirate i stavite ga ovdje sa CTRL-V. U ovom slučaju, vidite da gleda Pikachu ka tamo. To je ok, ali ja želim da ga stavim da gleda ka desno. Tako da malo ćemo da ga smanjimo. Evo ga. Znači kao što sam rekao, želim da gledam ka desno. Idem enter i idem samo malo image, image rotation i flip horizontal. Horizontal. I samo ga prebacim ovdje. I kao što se vidi sad gleda ka tamo. Ok. Malo ćemo da ga smanjimo. Da bi imali mjesta za ono. Ovako. I to je to. Sada kliknite na ovaj ovdje tool. Ovaj ovdje tool. I stavite da vam fill bude crno. Znači evo, crno. I isključite. Sad samo ovako prevučete ovdje gore. Ovako nešto otprilike. I bit će vam crno. Sada CTRL-T i premeštate ga otprilike gdje vam najviše odgovara. Evo ja ću ovako malo da ga podebljam. Enter. I sada ovdje desno imate ovo opacity. Stavite da vam bude nekih onako da se vidi da je crno i da se vidi pozadina. Ovako otprilike. U redu. Enter. Sad, treba nam ona ikonica Gmoda. Znači, to će biti ovo. I prevučite. Znači, ipak ćemo da skinemo zato što ima to belo. Opet moramo da skinemo ovo belo, tako da prevučemo ovdje. Ovo staro možemo da isključimo. Evo ga. I isto, ponavljate istu stvar. Znači, Magic Wand tool, boom. I unutra se ne skida, dobro. I samo, i samo ovako zaokružite s ovim ovdje toolom. I idete paste. Malo smanjite. I stavite da bude kao neka značka, kao badge, znači sad ćete vidjeti. Ovako da bude, ali malo manje, ne treba nam toliko sad stvarno utrivanje. Ok, stavite ovako. I enter. Sad nam treba da napišemo. Ovaj font se zove Ellipsoideogram Regular. Stavit ću vam link u deskripciji da možete da ga skinete. I tu kucate šta želite. Ajde, reći ćemo nešto, evo, box hunt, ne znam da li to postoji uopšte.
ali nema veze. Idemo enter i ctrl, opa. D. Nema, izbrisalo se sve. O bože. Box hunt. Samo malo ovdje me sad zajebava. Ok. Opa. Eto ga. Ctrl C. I držite shift i ovako povećavate dok ne dobijete željenu debljinu i visinu i dužinu. I stavite, možete što se mene tiče i ovdje da stavite, možda čak i lepše, ali ja volim ovako negdje tu, otprilike u sredinu, evo ovako. Ili ovdje ovako. Ovako. I to je to. Eto, dobili ste thumbnail, možete još da radite na njemu. Sad ću vam pokažem ako ne snimate gameplay kako da napravite thumbnail. Idemo file new. I ok. Opa, ne, file new. 1280 puta 720. Ok. Evo ga, sad ćemo ovo sve ostalo da isključimo. No. I no, jer mi ne treba, nemam Gmod. Ok, sada ubacite onaj background, samo će vam on trebati. I naštelujete ga da bude ovako, malo jače visine. I idete enter. Sad uzmete opet ovaj tool, ovaj levo, i stavite ovako, otprilike. Ako, na primjer, imate neki tutorial. Evo ga. Tako, i samo smanjite opacity. Evo. Ovako nešto. I ok. Od 50 do 70 i nešto nek vam bude opacity. Evo, ja imam 72 i sasvim je ok. Zatim napišete šta imate. Opa. Da, napišete šta imate. Šta ste radili u klipu. Evo, ja ću na primjer kako napraviti opa, ajde ispočetka sve. Kako napraviti thumbnail. Ali ja ću sada da probam nešto drugačije. Na primjer, samo ovo da izbrišem. Što sam pisao, bespotrebno. Ok, pišemo kako napraviti thumbnail. I odemo ovdje i stavimo ga ovako malo u sredini. Eto, idemo enter. Aha, stanite. Ovo bi moglo tamo. Ovo ovako. A ovo, odlično. Enter. Opa, ne enter. Nego kliknite nešto drugo. Eto ga, idete ctrl T i samo povećate. I eto ga. Kako napraviti thumbnail? Da bi sačuvali sliku idete file, save as i na desktop stavite i stavite kako želite se zove thumbnail. Prc, šmrc i stavite ovdje obavezno da bude na PNG. Zato što ako nastavite na PNG neće vam se sačuvati slika. I idete ok. Sad ovo možemo sve da spustimo. Evo ga naš thumbnail. Hvala na gledanju. Pozdrav.